tu na chonin kan lo class kan tu na chon class kan lo chon don tonga ti chuan zanin a chonin time and work kha ma zana introduction kan sei to a zanin a kan chon le don ani chu atlang pui kha kan sei masalenga ti chuan exercise kha kan chok do na PDF aporon pek chu ko tumanga PDF pek ba ka khan video hi record thei chung kan record anga ti do nang le in ready to tro in ready to chuan tuna kan chanang screen kan ron share chunga ole zanina kan zir tur chu time and work khan lia 2.2 na khan oma chu zanina hian kan chokang ma zara han example velte kan suya zanina chuna bu tak tak kan lu do na chumi mai kan soi non lenga kan lo set tur kha na tho reizong lampang chona kha question number 1 atanga 10 na khan ani na tho chung chang kha chuan 11 na atanga atop thlenga kha chu tui zema tui lut le chuak ti lampang pai pa tui kal vel kha tiang khan ni a cho dan chin ang deuh tho ma sel klemin a chi san deuh le ka wang khan chu kan sei duwa tin chu lo le chuan na kan ti hianin na chu thil pakhat ani ti kha setawla na re chu thil pakhat ani chu thil pakhat chu kan then dar mai ani etinan a khan do piece of work in days en na khan ni en a thore jong kha en ni ta se a thore jong kha en ani chuan ni khata thore jong chu kha a thore jong en kha a let lingin 1 by n ti la chu ni khata thoja etian na khan ninga chunga thok te ni chuan na khan ninga chunga thok ani chuan ninga chung thok chu entina na ninga chung ani chuan ni khata thoja chu 1 by 5 ni som chunga thok ani chuan ni som chunga thoja chu engjang e kan ti chuanin 1 by 10 ni khata thoja kan se tu chuan khati zel khanin ti tur ani ta ni ti chuan loko englo lai hi kan update teng helam pang jok ko khale hi nang kan da de le ti chuanin na kha chu ni som chunga thok ani chuan ni som chunga thok chuan ni khateng jang e thok an ti chuanin 1 by 10 ani me ni som ni chung na thok zo thea te ni chuan ni khata tho chu 1 by 20 a tho re zong zela kha 1 by 10 ziak la chu ni khata tho za chu tiang tho chuan ani khat tho za ta kha 1 by 10 alo ni chuan letling thok la 10 alo na chu a zo hun tur na pum pui zo hun tur rotem ani khat na tho za ta kha a letling zong e zial che khanin a zo hun tur a tho re zong alo chuak ani ti kha setaila a tho me ti chuan nala bangsa thi kan hriat du chuan hna kha thil pakhat ani wangin uan atangin a tho to za thei pai zela remaining work nala bang kan hriat du chuan uan atangin pai zel turani uan atangin I pai zelang uan atangin na tho to za kha I pai zelang chu kan ti dan tur ani tin mi pakat na tho chak zong hi a na om za ta kan semin
mo mi pakhat na tho chak zong in lalakha 1/5 te kha na tho chak zong lo ta se chu chuan na omza ta kha na la omza ta kha kan sem chuan a tho zo hun tur kha alo chuak thena ni ole ti chuan mi pakhat na tho chak zong khan na la chuang zat remaining work te kha kan sem chuan a zo hun tur kha lo chuak ka ni ti kha hretela thil dang hi chu pipe chung chang tanki chung chang ti vel te nia sui vak hri lo teila le tuna chuan 2.2 kha kan lo chok don tonga manjana khan question example te kha kan chok to a zanena chuan atak takin kan chok don ani mo le zanena chuan question number 1 na lo entaila liam can do a work in 15 days and nolan in 20 days. If they work on it together for 6 days, then find the fraction of the work that is left. Atene. Hemi omje chu liam khan na pakhat khani som panga chunga thoka tina ni na pakhat ni som panga chung thok entenan na kha heta tanga he tia ka rin hemi in kar khinita sela liam chuan mo 15 days a thokani na thil pakhat khi chu ti lai chon nolan a ve thong chuan nolan khanen khi papat nen dinga mo nolan a chuan 20 days a thok dei me ni han ngai to taula ni som panga thok chuan om je chu avakala lo holea vokal lea voi som panga thoina zo chu me je chu voi som panga a tho ni som panga chunga zo man chanom je chu kha na pakhat kha tho dan ngai reng ni ta se chak zong kha mun som panga in tia ta kan thenanga chu mi mun som panga thena mun khat chu ni khata khan va thok zel te na ni a voi khat ni khat bukal zel khan mun som pakanga thena mun khat zel kha thok te na ni no chu wang chuanin mun som panga thena mun khat zel kha a tho zo wang khan ani khat na chu 1/15 tina ni don ta ni ti chon heti hian kan zia kang tian zia kang Liam's 1 day work ani khat tho chak zong tho tam zong hi kan zia kang 1/15 of the work na zong mun som panga thena mun khat a thok tina ni chu tiang chuanin nolan 1 day work ti menga zia kher to loin 1/20 ni chu ti za chunga thoka ti kha 1/ti je khanin ani khat tho za kha lo ni zel ta ni kha seta of the work ti chon if they work it on it together for 6 days ateni le niruk chungan thok du na ti ani niruk chungan thok dun le nikhat ve ve an tho du na khi bel du ni la an nikhat na ve ve khi ti chon an pan an nikhat na za ta lo chuk don ni le liam plus nolan an pani 1 day work kha 1 day work ka shedu chuan 1/15 plus 1/23 lo ni ta ni LCM la ka ngai ta 15 le 20 a chuan hey LCM la dang kha shelo inam chon som panga som ni lo ni ta a heta hianin panga in sem ve ve thia panga in avoi thum avoi li lo ni a mo ti chuan hei sem ve ve thei tu am to lowa panga voi thum som panga voi li som ruk kha LCM lo ni ta ni le he ta 1/15 na mi khian som ruk LCM ki ka juk sem ta som panga som ruk chu avoi li chu me avoi za chuan a chung lampang number khi he lai chung lampang number hi kan punti leng mo som pangai som ruki juk sema avoi li pali in achung number hi punti lea pali vai khat pali plus som nin som ruk chui juk sema
avoi thum pathumin pakhati puntir lenga chungami number ki 3 ti chuan 7 by 60 7 by 60 hi engti na nge kan ti chuan na pakhat kha mun somruka kan thenanga intiat vekin chumi mun somruka thena mun khat chu mun somruka thena mun khat chu ania tuna me kan mun sari adia mun somruka thena mun sari kha an pahi khian thok theini ni khata mun somruka thena mun sari zel ni khada nang lo chon tinan voi riet po vokal ta sila mo an zo te thok don ti na ni chu chiang reng tro le ta chon ni zan ngan thok te 6 days they work on it together for 6 days sate ni chu ti ni chon an ni ruk thok ka hi Liam plus Nolan's 6-day walk. 1 day walk hi 7 by 16 ya ni rukan ijon parukini puntir me exam na intenan ni rukti ki ni sarir on ijon pasari puntir ni som ni ijon soma puntir la ni me khati ani za jela khan mo ni khat na ki kan puntir ngale paruk ni ruk paruk chon voi som lo ta chokte nga 7 by 10 chuni ni janen an thosa ta chuni ruk chung chon na zong khamun so ma then ni la chuta pasari chon zong te na ni mun so ma thena pasari zo chon pathum chi om te na ni chu tro sher ngal mai tro mar chu ta khen remaining work hi azon dang kha uan atang pai tur kan tia an tho to hi tu na hian 7 by 10 ti hi ni ya 7 by 10 ki na zong uan atang kha kan payang mo tian remaining work chu 1 minus ti zel tur 1 atang zel in pai tur ani remaining work kan ti hian o chon 1 atang ini pai nga 1 minus 7 by 10 alo ne nga ti chuan LCM chu 1 hnuaian 1 ve tho omang ania ti chuan in LCM chu 10 alo ne nga 1 by 1 ti na ania number pa sa joki khita tang ken 1 khan 10 hi ron sem chon voi som chon a chunglam pang number 1 tho ania 10 in punti la chon 10 tho ania minus 7 tro chuan 3 by 10 alo la chuang ta ni khi remaining work chu lo ni ta ni find the fraction of the work that is left nala chuang chu enge find the fraction in term a soi lok ta fraction chu enge to soi the no oh dikloto number chong khan me ya find the fraction of the work that is left nala chuang a khamin number kha han soi te nala chuang khamin number chong chu 3 by 10 a khini me phethem 3 by 10 ani wang khen khi fraction ani na choni ta khi answer chu lo ni me don ta ni kan phethem dro le tu na tang hian enge kan zir chhuak kan ti chon number 1 na chuan liaman ni som panga thok te ni chuan a 1 day work chu 1 by 15 ti me tur a tho za tre zong kha 1 by te zia tur nolan ap chu ni som ni chungin na zo the ti chuan ani khat na chu 1 by 20 tro ni som ne zo chu ti chuan an pak nia ni khat na ve kan che to chuan in an pahnin kan bel du na ngan ni khat ve ka an pahne tang du na ni khat za kan lo sia chon ni ruk chung an thok du ni chon an ni khat ve tho dun kha parukin ka puntir me ni som chung thok dun ta sela somin ka puntir me ang juthem khati khan chon chuta chon an tho to za ta kha kan hriat du chuan uan atang zel in pai tu oh kha alo ni ta ni le kha alo ni ta phot maya an next question akan kala question in huem A can finish a piece of work in 18 days and B can do the same work in 15 days. Tiani A an ni som pariata zau thea B an ni som panga zau thea. Oh
ti chuan B work for 10 days B an ni som chunga thoka and left the job na kha kal san dai me ni som chunga mai na thoka akal san dai a ti chuan in how many days eng tia rei eng ni eng za chunge A alone will finish the remaining work A anama chawin na la banga kha eng tia rei ang e zong A ni khat na kan se tanga ya B ni khat chak zong kan se bukanga hot me na le N ni som pariat chungin na zo the ni chuan ani khat na chu is 1 day work A ni khat na chu 1/18 of the work ani na zong mun som pariat ta thena mun khat ni som pariat chunga tho chon ni tin khan avakala ni som pariat chunga tho chon kha na kha mun som pariat kan chen tin an me a mo chu tiang bok chon bi chon ni som panga zo thei chon na kha mun som pangai chen chuta mun som panga chen mun khat zel khani khata zo te na ne bis 1 day work 1 day work equal to 1/15 of the work ti me ti chuan tunge na thok tu bian b chawina mai na thok atiane b ni khatna chu 1/15 ania ti chon di som chunga thoka ti ta ni le bis 10 days work ani khatna ki somin kan puntir mayang soma kan puntir chuan mo kan chok teang panga ina vai ni panga ina vai thum 2/3 lo chok 2/3 om je nge kan ti chuan mun thuma thena mun ni ti na mun thuma thena mun ni ti na ni ti chuan mun thuma thena mun ni alo zo ta a ti chuan akal bode ya te ni akal bode chuan b a khi kal bode ni chuan ala bang kha e na thok do na ala bang chu exam e kan che do chun la bang re chu b tho to jong ki 2/3 nia ti chuan 1 atang ni payang chuan remaining work therefore hey tia chun han pathum te khi remaining therefore te na nia remaining work nala chuang ti no nala bang 1 atang pai top tur exam e tho to kha 2/3 tro 2/3 LCM kan langa LCM chu an hoi om jok 3 khinia ti chon 1 hoi ken 1 tho ma chu chon 3 hi juk sema 1 a 3 juk sem chon vai thum a chuak khan a chung number 1 boki punti la jon pathum voi kha pathum tho 2/3 a ken an hoi jok number chu 3 nia 3 in LCM 3 khai juk sem chon ama number inang chu 1 ania chon 1 in a chung 2 khai punti chon 2 tho chuaka ti chuan 1/3 LCM kitia pai mi lo po khen ngai to la na tho to zong khabia na tho to kha 2/3 ni e ti kan ti chon mun thuma thena mun ni chon mun thuma thena mun ni chon mun khat che chuang to ti kha se reng ani tro le ti chon khi na la chuang khi tunge thok don ka ti chon a khi an thok don na a khian mun 1/3 mun thuma thena mun khat kha tho don chuan khi na la chuang khi a ni khat chak zong khen kan semanga azo hun to lo chokang sem zel tur ni ki tiang khen na om za di shet to chuan sem top zel tur ni le a will finish the remaining work A will finish the remaining work in kan tianga nala chuang za ta kha 1/3 divided by a chakzong in a chakzong chu 1/18 chu engting e kan ti chuan 1/3 punti na kan let de anga 18/1 lo nia ti chuan achung le hoi khi in chakte theu mem kan enanga
3 in away khat 18 3 in away ruk ti chuan achung number chu paruk vai khat paruk lo ni ta ni le ni zat days ni wangin ana zo hun tur hi na chuang bik te kha ni ruk chung exam na ti hian om dei thei na kha ti khan niang za ta ngen zo tak ram ti ta sela bian 10 days athoka bian 10 days athoka an 6 days athole bok wangin 10 plus 6 tu ni som prok chung an thok pe na ni kha teng pokhan exam na run ti thei mo how many days is spent for completing the work poron ti ta sela mo ni som le prok bian ni som en ni ruk vai ni som prok ani mo kha teng ti kha question kha chong thei ti kha hriat ve tho tur ania hemi kan chawrwal tu na mi atanga kan hriat ta chu remaining work zon don chuan 1 minus ti tur mo b ni khat chak zong kan hria ni som chak zong ni don chuan ani khat chak zong kha ani zat a thore zong khan puntir mai tur mo ni som kher kha exam na ron ni to long ni ruk te ninga te du du ron ni don mo khatiang kha hriat tur ani le pathum na kan chak thei ta Adrian can do a piece of work in 16 days and Brody can do the same piece of work in 12 days. Adrian ale Brody ate kha an na zo thei hun chung min shilani. Adrian khan ni som proka zo theya Brody khan in ni som proka zo theya te ni. Ma se an ni pani ba khan kolin na tel khan in ni lian zo the ni. An pathumin no. Kolina lo tel le che khan ni lian zo the an vaya tang rol khan ni lian zo thea ti chuanin how much time will Colin alone take to finish it Colin hian ma chau he ti ka nge zong le ron ti ta dei me ni ta hianin kan hriat tur chu Adrian chak zong kan hria Brody chak zong kan hria kan hriat velo pakhato ma chu Colin ani kan hriat velo kha number of days atang khan idul x tianga n hmang taila Colin a chak zong kha kan hriat lo wang khan aron tel ven ni lian zo ti ringo tane wang khan n kan dar ngo tang mo le hian ti photang Adrian's 1 day work equal to ni som parka zo chon 1 by 16 of the work khan me do ni 16 of the work kha kha ni khata na zong zong mun som parka thana mun khat ka ni khata athok chu tiang chon Brody ave thung khan Brody's 1 day work equal to ni som pani chunga zo wangin 1 by 12 of the work kha ni khata a tho tam zong chu lo ni do ta ni chon takhianin Colina lo tel veta an vai khan Colina te nen khan ni lian zo thea te Colina chak zong khi kan hret ta lo ta ni kan hret lo wang hen ten kan phu do na kan hret lo wang n kan da do na ni Colin's 1 day work to 1 by n a thore zong kha n days alo ni chuanin 1 by n alo ni ta ni chu mo 1 by n ti chuan an thore zong zela kha hei etinan Adrian po ni som pro ko zo kan te wain 1 day work ani dong kha chuanin 1 by 16 kha let link kan zek ta me khateng khan an pathumin ni lian zo ni chu an pathum khe kan bel vekanga an pathuma kan bel veka khi lok wa he eng lo lok nga ya la hi lo lang ve zia me le Colin sakhanin 1 by n ani ati chon an pathumin ni lian zo te ne wain an pathum kha kan belanga an ni khat thewa ki chu ni li chu 1 by 14 kan dang ni khat an pathum an ni khat angan e chon kha mi pakhatina a zo hum pon ni som por ko ni chon an ni khat na za chu kan ti khan khami a zo hun tur 1 by 10 kan zia zel khamo
nakhat kha kan sem zel ni kha an pathumin ni li an zo chon an pathum kha kan belangan 1 day work tu chu 1 by in an zo ni tur kha kan se kang chu chu ani khat na za kha lo zel don ta ni le yen kan se kang therefore Adrian plus Brody plus Colin 1 day work an pathum mo an pathuma an nikhat na chu nili an zo wangin 1 by 4 an nikhat na an pathum khian nili an zo the wangin an nikhat na chu khimi nili khi 1 by tin kan se ka ka nikhata an tho za ta kha alo ni chia mai don ta ni mo le hemi te hi engting nge ni kha an nikhat na det khan jek te la adrian kha 1 by 16 ania Brody hi he tilai Brody khi ani khatna kha 1 by 12 ania Colin kha 1 by n ania chu chuanin 1 by 4 hi athuk ta ti na ni le algebra cho kha kan thiam ngai ta ni chu khita khian algebra cho kha kan thiam ngai ya inge kan zon tur variable am chun chu n ania hi variable khi kan cho chuwa ngai ta ni hetan equal to ta chun hetan equal to ti lo tur ne ti hian kan dang ti chuan 1 by n equal to kan tianga 1 by 4 ti chuan helai mi te hi kan sun pheyang equal to ding lama equal to vei lama 1 by 16 le 1 by 12 te khi anoma chu ding lama kan sunang ding lama kan wasun chun assign khi opposite a ze la kalang 1 by 16 minus 1 by 12 kimi te khi LCM lak turania mo LCM kan lak chon hei enula hetan kan sek ma LCM kan lak chonin 4 le 16 le 12 pen lang ta 4 le 16 le 12 te chu LCM kan don chonin engin nge sem thei kan han tia palin awai khat awai li awai thum mo ti chuan pali vai li som prokonia som prokoi thum somli le pariat lo ni mai don ani mo somli le pariat li riat chu heta ama saber 1 by 4 atang khian 4 hian li riat khai juk sema avai som le patni lo ni ta som panin a chung lam pangi punti le pon som pani vai khat ani ta chon som prokin avai thum som panin li riat chu avai li lo ni ta ni ti chong kita khianin equal to the phaser me plus number chu 12 chau khinia minus chu pathum le pali khinia ibel durang pasari divided by 48 chuan som pani train pasari pai chuan exam nge chuak kan ti chuan panga chuakam panga chuan hetain enge chuak ta jek lo kang 1 by n equal to sorry hey 48 5 by 48 ti chuan n equal to ti khanga ya n equal to ti tur chuanin n equal to ti tur chuanin cross multiplication turania emo ani lopan all samjong in etianan therefore khitianga khen cross multiplication in soyang cross multiplication anti chu enge kan ti chuan cross multiplication anti chu heta hei tilai mi a hen kan huwa 1 by n tia a hnuai n khian ding lam panga achung cho ka han pun tiranga chon 5 by 48 ta a hnuai 48 khian vei lam panga mi achung jok number khan pu tira a hnuai lam be be kha achunga kan songa ma che ain sundan kha te nei kokal don nei chu mo an mani omlo na lama mi be be a ti chon 5 le n nei pun tiranga 1 le 48 khin pun tirang ti chuan or tengo n equal to ngoro he ta zo khenin ti tiang lo n thiam lo te nom ta khen ta hero ti chuan n equal to kan ti chuan pali som pali pariat li ret vai khan li ret ania by 5 ti chuan li ret ki pangai kan sim don te na ni li ret hi panga kan sim chuan
pangavoi kwa somli le pangania mo pangavoi kwa somli pangania pathum la chuanga hei hi days ni sia days chu point da hena chiang baklo mo days chu 0.3 0.70 velai chon tikhian asem thei to lo chu da top mai tur ni 3 la banga 3 la banga panga sem tur ni tikhian kan damen chon chiang jok chu nikwa le ning nikhat mun nga thena mun thum mun nga thena mun thuma so don tina alo don ta ni mo ti chon en kha enge ni kan ti chon kvlliana zo hun tur khania therefore mo therefore Kvlin will finish the work Kvlin alone ama chawin mo Kvlin alone will finish the remaining work in nikwale nikhat mun thuma thena mun nga ta hian Kvlin khana ma chawin zawang ti na alo ni don ta ni mo tiang khan kan chok don ta ni tro ti chuan question dot le kal le taila question dot le kan kal le don chon question number 4 na tur alo ni to dona question number 4 na kan chom ha yan he hi sui lok ka du ta ni kan siat thei nan ril ru soi soi nan hei lo en masalok taila a b c d te a b c d te hian thing te khit luk ta sela hian ti turani a b c d te hian hek te hit luk ta se a in 10 b le c som ni ti ni ta se a in 10 mo a in 10 b le c in som ni alo ti ta ti chuan a b c avai bel khom thing zat nge niang avai bel khom ni chuan he entinan a plus b plus c ni chuan exam nge niang a khate na nia b le c jong hi 20 nia kan bel chon som khum ni me lo tro itu mete isoi ka sa thelo 10 plus 20 chu som thum b le c ka som ni b le c ka som ni a in som lo ni bok chon som le som ni chu som thum lo ni meng sa the ka sem je sa the itu mete a ki som le tro mo ni lo ve b le c bel khom ka som ni ne tro a kha ama chawin som ania b le c chau kha bel khomin b le c bel khom ka som ni nia ti chuan a plus b plus c exam nge lo ti don ta la som thum ani mai atinan khimi jinga kianin atinan c hi som le pahni lo ni ta se c som pahni ni chon b exam nge ti ta se b exam nge kan ti chuan a khi ti chon ol le lu tuk b plus c tang kianin ol de poi kan jek thonge b plus c atang hian minus b kan payang chu b plus c chu exam nge kan ti chon 20 nia minus c kha som pani ni chuan mo tikhen b khi lo chuak chi don ani b sorry b eta hen c jok c kan paenga tikhen b hi lo chuak don ani mo
hian b equal to kan tianga mo b equal to kan tianga b plus c a c hi kan pai chon b lo chuakang ani lo me b plus c tanga c pai chon hei c ve ve kan sa b che chuang to ta ne ti chuan 20 tanga 12 hi pai chon 8 lo mi don ta atiang khan entianan a plus b te kha shele c ta la a plus b hi som pariat ani lo ti ta se etimi de ineta chaklo ni me the a plus b hi so nang mani network lampang kha chaklo khanin in the thei don lawa ke mala ma pon ni thei thona ma se ke chuka network chu tha in network ka that lo chuanin I ahuna hanaron thleng man don lawa chuwa chuanin ka record hi do le youtube atanga anwa lo en thei turin kan lo da le don ne le ti chon a plus b te min lo pe si ta se ti chuanin a plus b mangkin c ki zon ngai ni ta jok se iti kan tiang ka ti chuanin c equal to a plus b plus c tang hian minus a plus b hi paila mo he han enula a plus b plus c trin a plus b kan pai chon achuak chen ni dro chon som thumanian vai khi ta chuanin a le b kha som priya de chon ti hian han pai taila exang achuak mo som le pa hei khalo chuak mai don kan khatiang tactic kha kan next question a hianin ma wangin khi hriat ngai ta ni chu question number 4 a khan aluni ta ni mo question number 4 a chuan Anthony akhan ama indar kar li chungin na pakhat kha zo the ni ama in dar kar li chungin nachira chan days lir kan zia bang khan an mi khat na kan te dar kar ra sun chen dar kar kha chu ni jang yang ti yang in chut vela ta thung don ni mo Anthony can do a piece of work in 4 hours te ni ya chuti ni chon ta hian Anthony's 1 hour work kan ti ve thung don ni adar kar khat na tho chak jong chu 1/4 of the work alone don ta ni 1/4 of the work 1/4 of the work of the work khaloni tani na hun li chen hun khat adot le min pe le chu Bentley and Caleb can do it in 3 hours an pahni ni ve ta thung tani Bentley le Caleb te ki tang du nan ni mo dar kar thum chungin khi mi te pahni an thian dun khi Bentley plus Caleb's 1 hour work equal to dar kar thum ni chuan 1/3 alo ni le me mo 1/3 of the work kan ni le me ya chuan Anthony le Caleb min pe le ta ni Anthony Caleb an ni ve thung chuan dar kar ni te le thung ta ni Anthony plus Caleb 1 hour work equal to dar kar ni wangin 1/2 of the work mo of the work alo in tani takin kan she tur chu an va yakhi kan she tu chon an va ya tang hoin how long will Bentley alone take to do it tioma ta hen mi pathum anomani mi pathum anoma chung te chu tu tungan ni kan ti chuan Anthony a ti me Bentley le Caleb paten ni Anthony le Bentley le Caleb paten ni an vai tang khian a plus b plus c ani chu mo Anthony le Bentley le Caleb te an nia
an vaya an thoza ki kan se du chon antonia ma chawin kan neya benli le kale pa sangin kan neya khimi te khi bel mei turani ti chona vai na lo chokang kan se du kha benli chawnia benli chaw se tu chon an vaya tang khian benli omlo na tunge kalle pale antonia te thokudun za thi kan pai de yang ngo heta tang hian a plus b plus c tang hian a plus c hi pai tai la mo a plus c hian pai tai la iking elo mang a le a in chok the a c le c chu b che lo chok pen li che lo chok do tan kha bi rem chang a kha man turani ta ne this one therefore Anthony plus Bentley plus Caleb hemi te zong an pathuma an ni khat nai kan se du chuan Bentley le Caleb chu 1/3 ti khamin petoa an tang du nin mo Bentley le Caleb takhan Anthony ki bel zeu mai turania Anthony ka 1/4 ania Bentley le Caleb te tang du ki 1/3 nia manem ti khan ti chuan hemi te pani LCM kan lak chuan 3 le 4 chu pathum voi li som pani ni meya palina voi thum plus pathumina voi li ti chuan 7/12 pani a chote thei to lo no ti khi ni mai chote thei lo jon ti khian da ni mai ti chuan Bentley chau khan eng ti ka ga zo te Bentley chau ina zo hun tur se tur chon ani khat na Bentley bi ki zo chuanga ya Bentley bi chau hi zon chodon chuan Bentley 1 day work equal to itenga an pathum an vai atang khian Anthony le Kalepa Bentley tel lo na khamo I pai zau anga ti hian Anthony plus Bentley plus Caleb heta tang hen minus Anthony le plus Caleb thi kan pai dei don ani Anthony plus rồi thì đây cái việc thì cần thấy sẽ lấy luôn Anthony plus Caleb an vai trong in Bentley tel lo na Anthony le Caleb te trong dun khai pai chon ti khan adik che ta ne an vai trong ho khan 7/12 nia minus Anthony le Caleb te kha jange 1/2 chon LCM ilanga LCM chu jange som le pani ni som panin voi khatania pakhat voi sari pasari panin voi ru ti chuan 1/12 oh Bentley hian nikhata a 1 day work chu mun som pane thena mun khat mun som pania thena mun khat ni chuan ni tin khan na kha mun som pania thenta la pakhat zela ba chu voi som pania ba kal don tin nei voi som pania zo don mo dar kar som pania zo don tin ani ta ni therefore Bentley alone will finish the whole work na zong tin whole work ti chu the whole work in to a 1 day work he let link thok azia mai tur ni 1 day work ha 1/12 ne wangin 12/1 nam je chu 12 tin ani me mo 12 hours in 12 hours lo ni ta ni ti khian kan zek mai don ta ni mo ti chuan Bentley chuan ama chawin dar kar som le pahnia na kha a zo thei don na pum pui kha zo thei don ti na lo ta ni
oh kha a technique le min ma me khan sang ta set ta ni le atut le chorin pangana kan lo chok don nga pangana kan chaw don po hian heng ta hi kan ri ru soi zui nan lo en le taila a hian b le c bel atlu ti ni ta se a in b le c atlu kan ti chon a equal to b plus c ni mai a equal to b plus c ni mai oh a plus b ti hi a aya b plus c ziakin oh a plus b ti ki a ti aya khian b plus c ti kha asia theta ne a plus b ti tura khan lo ni ta se a ti aya khanin b plus c kan janga chon plus b kha lo la don ta ti chuanin b plus c plus b lo ni khan b kha foi ni ma bai 2b lo ni don ta ne 2b plus c lo ni dei don ta ne chon 2b plus c tang hianin b hi kan b hlang hi nei lo ngai ta se ti ni chon c khi pai chuangai le ti ta ne me c khi kan pai le khanin b hlang lo chuang mai don ta ne mo khatiang chi khanin thuak kha man arem chang thei tur kha e zon thiam kha angai ve ni ti kha shetai la ti chong question number 5 na lo en taila screen ha en taula ashala tu zo ka mobile kha ka manga heta ka en hi ka computer screen za ka ena ka en noi de lek mai thei ni A can do a piece of work in the same time in which B and C together can do it titani A khan na kha B le C na an tho rei zong anga khan an panin B le C a tho rei zong anga khan B le C tang du ni na an zo hun anga khan a zo the ni A chau khan mo sakom hle mai tro A chawin ti chuan chumi je chu B a khian oh sorry A a khian B le C together ki atluk tinani mo hemi je chu is one day work hi B le C tang dun ni khat na nen hian a in tluk tina ani atoi zong in A equal to B plus C ti na ni chu mo atoi zong kan je don chuan ti chuan if A and B together can do it in 10 days A le B together can 10 days a zo thei se ti ta chu ti ne chuan A le B one day work kan zong le nga A plus B one day work chu exam 10 days ni chun 1 by 10 alo ni 1 by 10 of the work mo ti chuan C na ma chawin ni som nga ni ta se ti ta ne C a 1 day work equal to ni som nga ni chun 1 by 50 of the work khalo ni don ta ni 1 by 50 mo ti chuan 1 by 50 lo ni ta ti chuanin takhianin kan hriat tur chu A plus B A le B bel khom ki 1 by 10 ani ti kha kan hria mo ti chuan that is tan jek thala ngo A plus B khami khan A plus B one day work khanin 1 by 10 kha tlu ka le khamo ni lo A plus B khan 1 by 10 ania ti chot A hian A shim khianin that is A khanin B plus C ti kha tlu ka wang khan he lai A ya hian hemi A ya hian rong ngai zia chen anat no ti de hemi A ya hianin B plus C ti hi ka zia de don ta ne atluk pe hi mo la hi B plus C
chuan apia le plus b khi ngai kan lang b khi ngai kan langa b equal to 1 by 10 lo tani ti chuan b khi voi ne oma by 2b lo niang 2b plus c equal to 1 by 10 ti kha alo ni don tani mo 2b 1 by 10 2b plus c alo ni tani khamin ni khatna 2b plus c equal to 1 by 10 alo ni tani ti chuan b hlang chau khi kan hriat du don chuan 2b equal to ti mang one day work ti vel zian ne kha ti lo mang boi tha 2b kan hri thiam thawang 2b equal to kan ti chuan 1 by 10 c hi le lama kan sun chuan minus lo nenga minus c one day work ti no c ti top hi c one day work ania b one day work let ni na tluk chu ti nang lon tan tun me khi mo c kha engzan nge kan ti chuan hemi hian a tluk chu c hian a tluk chu 1 by 10 c chu 1 by 50 khania mo ti chuan LCM kan lak chuan hi LCM kan lak chuan 2b equal to LCM kan lak chuan 50 hi LCM lo nianga 10 in a way nga chuan 4 by 50 lo in don tani 4 by 50 chu chok te tai la kan chok te thea chuan ro he ta han cho zo mang ti chuan hetlai te hen cho zom photila therefore b equal to kan ti chuan 4 by 50 khoi ngai 2 hi kalang kan ti chuan atnoi hian kalang ta hian kalang mo ti chuan he 2 hian khi mi 2 te khi chung mi hian sem the avoi ti alo ni don ta ne mo avoi ni chuan patni hi equal to kan tianga 2 by 50 chu ala in chok te le theita 2 hi avoi khat alo lenga he hi avoi somni le panga lo in don ta ne ti chuan 1 by 25 khalo chok ta ne b one day work ti chuan b one day work kan leita therefore in how many days can b alone do it in ya b's one day work to b one day work 1 by 25 alone ni chon alet ling che kha zo hun tu khania therefore b alone will finish the remaining the whole work b alone will finish b alone will finish the whole work in a let link chain ki 1 by 25 fi let link chain kan je nga 25 days ti khan alo ni me don ta ne ni som ni le panga a so don bian ama chawa tho chuan ti na alo ni don ta ne ti chuan hello en le tai la ti khan a chi sang chu kan nei deuh nual to ma se kan chok tho mai nge hi ta hianin azia khi alo in kat deuh le kali hi ta hian kan je pel nge A and B together finish a piece of work in 30 days ti turani ilai hi A le B aten A le B an ni som thuma na khan zo thea mo A plus B A
a plus b 1 day work อันนี้ขัดนัดจักรจงจูนี่สมทุมอันโจทย์จวน1 by 30เดียง1 by 30 of the work 1 by 30 of the work กันนี่ตาที่จวน they work together for 20 days นี่สมนี่ชูงันทกา then a left a นักลสันตานี่a นักลสันตาafter another 20 days b finish the remaining work อันนู้นี่สมนี่อะ b อันสูทให้ตาสิละ in how many days b alone can finish the piece of work เจนี่ b อันนั้นมาเจ้าวินขมี remaining work ก็ถกขันremaining work เจ้าข้านี่สมนี่อะขันอาจจะว่าตีร์เตจังขัน b เจ้าวินถกโดนตาเสียงสักเนี่ยชุดเตียงอ่ะบวยท่าผมไม่เตียงจ้องไงตัวเราขันเทคนิคเตะข่าวมาที่ไรข้างไงตัวตะโจกิละแต่เชื่อตัวจุดนับปักขัดข้าเฮตีนออกมาไว้เห็นนับปักขัดนี่จู่ๆ a plus b ฮิอันไว้ให้ที่อันทอฮิอันไว้อันทอฮิอันin 30 days อันเจ้าเทนี่มาเสียไว้ทอกเราเขียน a plus b ค่ะอันทอเรย์จงอ่ะค่ะที่เวลังฮิโลนิตาเซเฮลัยละโอลจงอ่ะฮีจู่อวัยกัน30ค่ะนิสมทุมอาคารนั้นเจ้าเทียมาเช็คขี้อวัยนิสมทุมถกโลกันนิสมที่เจ้าขันถกนี่ที่จนบักจงฮีบีค่ะนี่นิสมยาถกเลตานี่ค่ะตัวนักคุยสนุมดันชนิตานี่เอเลบีนนิสมเนนทกานิสมทุมถกตูรันยานิสมทุมเจ้าไทยตัวนิสมเนี่ยอันนิสมนี่ช่วงอันถอจวนนิสมละบางตัวอันนี้ชูนิสมมันถกเลเจ้าเสียเจ้าตัวไม่ตัวค่ะปักขัดค่ะอักลบุตรเสียติดชวนจูอันนิสมช่วงอันเจ้าตัวเราจูบีอันนั้นมาเจ้าว่าถอยนิสมนี่ช่วงอันเจ้าตีน่านี่ชูเจียงตะเร่งไม่นี่เล่งพวกนี้สิละบีน่ะโจหุ่นตัวนี้กันเชื่อเราวางอินขัดยังเชื่อเราอมเรื่อยๆจนเอ็นติเซลไม่ละlet b can finish b can finish the work in n days จวน b's 1 day work จู b นี่ขัดนาฮี1 by n ละโลนี่ไม่โดนนี่ค่ะที่แค่โลมเวไม่มีตัดสิละเล่ a เล่ b แต่ขัน a plus b ขันนี่ขัด1 by 30พันจักรจองกันเนี่ยจวนนี่สมนี่ชูมันถก b's 1 day work กันชัตัว20 days work นี่สมนี่ช่วงอันถอตำจองกันเนี่ยนัง1 by 30นี่ขัดนาจู่ๆนี่สมนี่ช่วงอันถอบางอินสมนี่ปุ่นตีรังเบียร์จกเตียงปัจจุบันขัดปัจจุบันจุงละมาเนี่ยอันนู้นละมาปฐุม2 by 3มุนทุมัดเชนะมุนนี่อันเจ้านี่จู่มุนทุมัดเชนะมุนนี่อันเจ้ามันติดชวนนั่นละจวงกันเนี่ยนะ remaining work จูปวนช่างไปเจอตัวกันที่เขา1 minus a และ b นั้นถอดตัวจากตะขา2 by 3เนี่ยจู่ LCM กันลักจวน3 LCM เนี่ย3 minus 2 equal to 1 by 3แล้วเนี่ยติดชวนคีย์ remaining work คีย์ b นี่ขัดนาเขียนกันเสมเขียนโจหุ่นตัวค่ะเราชวกโดนนี่ b น่ะโจหุ่นตัวมาเสตักจน b ขันนิสมเนี่ยโจตีค่ะกันเชฟบอกกันนี่ค่ะติดชวนที่เขียนกันเตียง b โจหุ่นตัวจู่ให้มีเองเราโจดันชิ้นปังไงจน remaining work ค่ะ b นี่ขัดจักโจกับเสมินชวกเจตัวค่ะเนี่ย
B will finish the remaining work in kantia as a chodan tura chon hemi remaining work hi divided by b chakjong kha engza nge b chakjong chu 1 by n ka sem hin chuak che turani mo chu chu engting ne om dan kan ti chuan that is 1 by 3 puntir na kan le chuan n by 1 alo nia mo chuan niang za nge kha kha azo kha atak taka kha ni som hia zo equal to ni som ni ti chuan hei hi achung lam pang ve ve ki puntir ta la n into 1 n by 3 equal to 20 ti chuan n equal to 20 into 3 equal to 60 alo ni ta ni ti chuan chu mi om je chu 60 alo ni chuan om je chu b a khan ama chu na tira tang khen thok ta sela ni som ruka azo don ti na ni mo therefore b alone in how many days b alone can finish the piece of work in here. Therefore b alone can finish the work ama chau khan mo in 60 days kan lo ti don ta ne b an ma chau chuan ni som ru ka zawang ti na alo ni ta ne kha kha a chaw dan tur kha alo ni ta a ti chuan pasarina le pariat na hi temin a chaw dan kalmang adang lam deuh hleka ni khat han ti deuh lok khani lawin ni khata chu ti za thokin ti vel ani wangin ta khian andar kar hun man rei zong ki chu chu aturani ani ringo ta boi lo khan o chu chu lo en le lok taila pasarina ela khan complete a piece of work in 12 days working 8 hours a day tinia 8 hours zel atho chuan ela khanin dar kareng zat nge atho ti zo ka khangai ko turani ni khata ti lam ni lawin tuna khian da ahna kha ni som pahni chungin azo theya ase ni som pahni tirngot kha cheng lowa ni khata dar kar khat zel dar kar riat zel thokin tinia chuti ni jon dar kar riat zel atho chu ni som pahni chung chuan som pa enge ni som pahni voi riat chu adar kar zat kha kan che theta ne adar kar zat zo ka ki ni adar kar zat chung nge zo ni som pahni chung ti lam pang ngai to lo tur o a complete huna hi asan chu dar kar chu ti za thokin ti ne bangin adar kar engzat nge tho hi total ki share jok tur ani mo ela can complete the work in ni som pahni chunga thoka dar kar riat zel tho chuan pariat vai som pahni alonianga dar kar som ko le paruk aloni tani mo dar kar som ko paruk chunga zo chuan dar kar khat chunga hun enge atha chak zong chu 1 by 96 ha aloni don tani khati zong khan ngai tu turani mo ti chuan elas 1 hour elas 1 hour work elas 1 hour work equal to 1 by 96 ti hian kan ti don thum ta ni 1 hour chu dar kar khat chunga atha tho za ta chu a tho cham zo chu khat la pakhat ka hun som ko par ka chene chu tak mun khat chu a zo ti na lo ni ta ni ti chuan alisa ve thum khan can complete the same piece of work khat na ngai tho kha
niriat chu ne zowa ma se ni khata dar kar som zel thukne ne adar kar za ki chu chu le ngai ni ki pokimo Alisa can complete the work dar kar ang zat nge hun man re jong ki kan enang niriat chu nge dar kar som zel ni chon 80 hours alon tani chuti ni chuan dar kar kha chunga a tho chak tam jong chu Elisa's 1 hour work equal to 1 by 80 ti tur logic so la ni mo 1 by 80 alon don tani 1 by 80 of the work alon don tani ti chuan both Ella and Elisa together working 8 hours a day kita thum tani mo an pani khan thok dun ta se ni khata dar kar riat zel thok ta se kita ni le tho dun ti rang an tho duna an chak jong sim sim ki kan shet phot khangai ta ni ami to chon Ella plus Alisa 1 hour work equal to 1 by 96 plus 1 by 80 alonita kiki LCM lak turane mo LCM lak turnia hi hian itianga kuar ukitianga somri atitianga pahni pundu lesim char mang mo kitiang hi izun dan tur chu ten pahni pon lo tila pahni in avoi li pariat avoi riat som peruk mo pahni na avoi li avoi bia li tianga heta pahni ni kilenga pahni in avoi li ten pahni na avoi ni avoi bial mo chuan he chu pahni in avoi khat avoi ni pahni in avoi som chuan pahni in avoi ruk avoi nga tikhan lo ni ta ti chuan paruvoi nga somthum ania somthum voi ni puntir ta vekla somthum voi ni somruk voi ni za somni voi li khatikhan I puntir chon zali le somriat lo ni don tani zali le somriat kha LCM lo lianga zali le somriat chu somkwal prokin izok sem chuan avoi nga lo ni don tani plus somriat in zali le somriat ki izok sem chuan avoi ruk kha lo ni ta chu I bel chon som pakhat by 480 alo ni tani ti chuan ki chote theni lo chuan chote thelo chu ti khian da mai tur ani ta ki antar kar kha chunga an tho chak song ania dar kar kha chunga tho chak jong ti alit ling ka da che khian an pahnia an khan na pum puin zo thei hun kha ani ta ni mo ti chuan ki letling thok taila chu an zo hun kha Ella plus Alisa together can finish the work in tianga kan letling thokanga by 11 kimia khian an zo thei don ani ei dar kar zel kan soito banghan r saloni tonga na chin mi kan cho ho ko chu days vek khania ti chon dar kar zali somre divided by 11 kimi zata nga khian an zo thei ta ni ma se nikhata dar kar riat zel thok ta se engtika nge an zong tinia dar kar riat zel an tho chon ani te banghan boilo tu dar kar riat pariat khan sem mai tu pariat in ki semla ki za dar kar khian an zo don 480 divided by 11 r sa khian an zo dona chu dar kar riat zel in sem tela voyeng zat nge ti kha kan shami don ani mo working 8
working 8 hours a day. Working 8 hours a day. Mo nikhata dar karya zel thokin mo nikhata dar karya zel thokhan kimiki 480 divided by 11 ki dar kar riat zel asemin exact nge ti kha kanang lo don ta ni mo ti chuan 480 divided by 11 hours in atluk chu hemi in atluk chu pariatin semango 11 divided by 8 kan ti chuan om je chu 8 by 1 ti na lo nia ki punti na kan le khan ai let ling le thokanga 1 by 8 lo ni ta ni 1 by 8 lo ni chuanin idu le pariat kheli sem ngal thia idu le ichok te themo ti hianin etenan hei hi pali pon lo chok te la pali na voi ni nia pariat chu mo chuan achung lam hi pali na voi khat avoi ni avoi bia la lo nia chu ila chok te le theita achung ami khi heta ahnoi mi chu hi avoi khat heta sa som ni hi chote le chuan avoi ruk avoi bial mo avoi ruk avoi bial alo ni ta ti chuan achung lampang khi kan englo chuan 60 into 160 nia divided by 11 mo chumi te chuan a tluk tak chu 60 kha 11 ai sem chuan som pakhat voi nga som nga le panga nia mo som nga le panga avoi nga lo nia nga som nga panga te kan ziangot chu som pakhatin avoi nga som nga le panga nia exan la chuang 5 la chuanga a chuang lag lo kha chu ti hian jekla 5 by 11 tila mo ti chuan dar nikhata dar karriat kan sem ki nikhat zel tina angalo ne wang han ki days ninga le nikhat mu som khata thena mun nga a khan a zo thei mai don tina alo ni ta ni mo ti chuan ki tiang de che khen adot question hi awma ki heta englo akhana oma question number ngoro miang de ki pakata khana sia kimiang pui de ulek ki pakat kha oma question number 9 hi khan ai nang de ulek anga line na hi nang mani lo ti tura tai la mo ai an de na chen oma chuan 8 na hi lo en ki pokin ti thiam tho mai o mang o te chu kan tia Lauren and Joe can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. Lauren started the work alone, and after 4 days Joe joined her till the completion of the work. Mo this one, how long did the work last? Ti khan me a ki pokin nang manin in lo cho thei arinome ti chuan in cho dan tur ka sayang in cho dan tur chu Lauren Wednesday work ha 1 by 20 in tianga mo ti chuan kita kan siya lok nga Lawrence 1 day work to 1 by 20 a thian pa kha 1 day work to 1 by 12 alanitani thian pa hima ti chuan Lauren khana ma chawina thoka after 4 days sa jo khana ron join atia after 4 days ani chon 4 days sung hi Lauren hen lo thok man tina nia chuti ni chon Lauren ani li tho hi izia kanga
kan chok lo mai nge Lawrence 4 days work nili chung na chu engzang nge kan ti chuan 1/20 into nili kitiang nili thok ninga thok ti chu ma pun kan chaw them to khamo ti chuan hei kan chaw te chuan avoi khat avoi nga pali avoi nga mo ti chuan 1/5 of the work khalo ni me don ta mun nga thena mun khat zo don chuti ni chuan mun nga thena mun khat kha azo man chuan mun li khala chuang te na me a mo remaining work therefore remaining work nala chuang engzat nge tho tu la om 1 minus 1/5 equal to LCM kan lak chun 5 minus 1 mo ziak chema ma pai le lok ti chuan he lo ni don ta ne ti chuan khimi nala chuang mun li thana mun nga la hi an pahni khan an thodun don ni an pahni thodun don chuan an pahni chak zong hi kan hriat le angai ta an pahnia an chak zong khi en le tai la mo engzat nge ni Lauren plus Joe 1 day workอันนี้ขัดจักรจองที่เองจะไงอันนี้ขัดเองจะไงถอมันเด็กค่ะ 1/20 และ1/12เป็นยา 1/20 และ1/12ปัจจุบันคี20 และ12เฮ้ 20 และ12ที่ LCM มีส่วนส่วนปัจจุบันเอาไว้สมเอาไว้รุกอ๋อปัจจุบันติเลงเอาไว้งาเอาไว้ทุ่มpangawai thum som pangane som pangawai li loin don tane som ruk loin tane thiam ti chuan som ni na vai thum alo ne nga som ni juk sema som ruk ki avai thum chuan pathum khan chung number 1 hi puntir chuan angai 3 tho chuan som pathin som ruk ki avai nga pangawai khat panga loin tane 3 plus 5 to 8/16 ya cho tet the ni tane I cho tet chuan entenan ingin nge sem thei kan ti chuan pahni ni sem thei ni pahnin avoi li pahnin avoi som thum tro ti chuan I chok te lenga pahnin avoi ni pahnin avoi som le panga len ta ni ki anni khat chak zong ni anni khat chak zong ken remaining work hi kan semanga ti chuan ala chuang kha ala so don ta ni ti chuan Lauren and Joe Lauren and Joe together can finish the remaining work in kan tita ti chon remaining work kha engzat nge kan ti chon 4/5 ania 4/5 ania chu 4/5 chu an englo hian kan sem don ta ni kan semanga anni khat na chak zong khian 2/15 hian kan semanga chuan 4/5 puntir na 15/2 alo in don ta ni tro ti chuan khi puntir na kan let che khanin ain let ling thok zelo ti chuan panga ve hin chok te thei ta panga ve hi panga ina vai khat panga ina vai thum ania chuan 2 le 4 hi avai khat 2 in pali chu avai ni alo in ta ti chuan 6 achuk ta ni mo 6 achuk ta 6 days ti chuan remaining work kha ni som an zo ta ahma khanin Lauren khana mai nili lo thok to ni
ti chon engti chung how long did the work last atia na kha engti re ngen tho kan ti chuan na rei zong chu the work lasts for antenga nili alo tho to le anwa remaining work ni ruk an tho kha 10 days alun ta ne ngo khiti khi alo ni don ta ne ka kha engti zong nge remaining work chau nge min zo a remaining work chau ni lo ti hi ngun deu hleka en ro chu angai ti kha retaila chuan lock wow nghe một hay chứ lâu anh lâu về hút mày lại o thì bên chân rượu rượu lại mà lê pakwana Elijah and David are working on assignment Elijah le David te kha assignment din an thok du na ni mo David le Elijah te kha assignment din an thok du na Elijah takes 9 hours to type 48 pages on a computer lekha chulu tur khan Elijah khan dar kar kwa phek somli pariat type nang khan dar kar kwa phangani phek somli le pariat type na no ti chuan dar kar ko chungin phek somli pariat type dar kar kha chunin cha nga type ang mo hianin ta hen sim che taila Elijah 9 hours work 9 hours work to 48 pages ni hek somli period chuti ni chuanin adar kar kha chung chuanin 1 hour a chuan engzat nge ne kan ti chuan khi kan sem mai don ta ni pakoin chote thelo bang ti khianin da mai teila mo ti chuan David ve thung kan a chen pa khan 6 hours a hek somli le pariat chu ve thung ta ni a chak zok dei ti na ni chu a chen pen dar kar ku man na khan ni chun dar kar ku ko hang mo chu ti chuan ta han se leila David 6 hours work equal to 48 pages ti chuan dar kar khat enge ni veang kan ti chuan 1 hour work to 48 by 6 a chote the bang hi kan chote paruk vai riat somli le paret na dar kar khata phek riat zel dar kar khata phek riat zel a type man mo a chu char man te na ni chu chuti lo ni chuan an pahni khian an dar kar khatna ve ve khi aneng lo taila ti chuanin an chak zong kha kan lo the thei don te ni heitan question a chuan how much time will they take working together on two different computer chuni lo se a hlok wak chuang don lo tro different computer a an thok ta sela two different computer a 220 page ti don ta se tia considering to chu dar kar khat ve ve a an chak zong khi kan se to a kan bel du na nga chumi an chak zong chuan a phe ka khi kan sim mai do na ni mo dar kar khat an zat phek ngan ti man ti hi kan sim mai do na ti chuan le therefore Elijah plus David 1 hour work mo 1 hour work hi zange kan ti chuan pakhat zo kha 48 by 9 ania pakhat kha 8 anita chu LCM kan lak chuan 48 plus pariat hu ekel pakhat omang ania
chu pakhat chon pakui juk sem chon voi ko ne pakko voi ret som sari le pahni lo ni le ta ni li riat le sari ni ki i belanga chu chu bel chon za le som ni alo ni divided by 9 chu chu asem engin nge chote the chon pathumin chote the pathumin achung khi chote chon avoi li avoi bial anoi mi avoi thum mo avoi li avoi bial anoi mi avoi thum ti chuan 40 by 3 lo ni ta ni ki a chote vek thei chon lo bang ti khen lo la da te la anu chote or samjok nan mo ti khen dar kar khachungin khi mi phe ka sa tang khi a type man ani etina kan sem zo ram tu chon pathum somthum le som le pathum vel ai tam kha dar kar khata an type man ti na ni an pani ki chon mo ti chon chu chuan an dar kar khata phek khiti zat ki an type mana ti chon phek zani le som nen type don chon phek zani som ni kha he an type tam zong khet kan sem mai don ani ti chuan therefore time taken to type 220 pages to 220 pages is divided by and type sakzong kian kan semyang 40 by 3 chu khitiang kan semre rian 220 ti khi loi hen uan among kania hei puntina kan sem chon 3 by 40 hilon dona mo ti chon 40 0 le 0 hin chokteang ti chon hei hi pahni in sem taila pahni na voi ni pahni in avoi khata lo entane ti chuan hei hi equal to som pakhat voi thum som thum le pathum alo nenga divided by 2 ala chuang ta chu 2 khian kan sem chuan engzang e pahni voi khat pahni som pathum chu pahni voi ruk som pahni tro chon uan la chuang kha ti hian ta mai la ti chon dar kar som paruk le chan ve tina ni chu hours chu achan ve hi dar kar anga chon 0.5 in da ngai lawa 16 hours dar kar chan ve chu 30 minutes ane wain 30 minutes ti hian kan ziak thei ta ne 30 minutes mo ti hian kan ziak khap thei ta ne 16 hours 30 minutes khi mi chung khian phek zani le som ni chu an type zo thei don ni tin kan ziak thei ta ne chona dot le chuan som na hi uak lampang chung changa question nung bera khania hi kan chok zo le lo mai don ne e tom na tur ani abaki chu pipe chung chang khania asangin khi kan tiang A and B can do a piece of work in 30 days. A le B khan ni som thum chungin nan zo thea khang the chu ama pang kan ti to kha A plus B an ni khat na ing sang he kan ti chuan 1 day work ani chuan khimi khi leading zong in dala 1 by 30 of the work alo nianga ti chuan a pia le hianin he te hi chin chia bi kula achan chu hi tiang question khi hi asang deu theka B le C can do it in 24 days until eta aron pe kang ang hitian han la khai phot mela mo chon C le A ti le ta ni C le A hian ni som hian zo theya tia ni som hian zo the ni chuan achung mi ka jek sual 24 here 1 by 20. They all work together for 12 days and then B and C left. How many days more will A take to finish the work? Dinia kitia khianin kan che tur chu an vain ni som pani chung khen thok khoni an vai ni som pani chung an tho ho za che tu chon an ni khat tho ho za ki kan chet pa ngai ni number 1 na chon chuti ni chon
engting a plus b plus c kan neng kan ti chon he heti hian an ta heti lai a b ne b c ne c a ti khian alpha khian bel la a voi ni b voi ni c voi ni thau kan nei don ani chu chu bel top ki apoi lo ti la ni ta ni mo ti chuan that is a plus b plus b plus c plus c plus a hemi te hi mo hemi zong zong hemi te theu hi one day walk okay 1 by 30 plus 1 by 24 plus 1 by 20 khania he hi kan bel theu chuan 2a plus 2b plus 2c chuakani chu chu hre tur o ti chuan khi LCM kan lak chu za le som ni nia za som ni chu eta som thum ke ni ron sem chuan awais engzar nge kan ti chuan som thum chuan awai li nia plus ni li khian awai nga plus som ni chuan awai ru mo ti chuan hetlai mi zong hi true ve kan ban true kha common la la a plus b plus c equal to achung lampang zong hi belte la som le panga divided by 120 lo tani ti chuan a plus b plus c chu eta hian 15 by 120 ti hian helai 2 hi atnoi hen ron chuk don tani mo ti chuan cho te thei thei khi kan chok te don ani cho te thei thei kan chok te nga insat nge chuak kan nei nang a chuak za ta khi kan nei nga chok te ngo eta hian cho te thei chu panga in pangawai ni som pangawai li pangain awai thum mo awai thum chuan pathumin awai khat pathumin awai riat ti chuan exam e chuak 1 by pariat vai ni som parok khilo chok ta ni ti chuan som parok lo chuak ta a le b le c te 1 day wakha a plus b plus c 1 day walk to 1 day 1 day walk equal to 1 by 16 of the walk halon tani ni som pani chungan thok hawa atia ni som pani chungan thok ho chuan chuan hi lakai leila som pani days walk to 1 by 16 into 12 alone don tani khi kan chok te nga 16 le 12 chu I chok te don ani chok te theyang angin pa thumin palin chok te taila palin awai thum noi lampang hi awai li ti chuan engzang e chuak kan ti chuan a chuak tur chu 3 by 4 alo chuak ta ni mo an ni som pani chung thok kha chun remaining work na chuang bang chu nala bang za chu mun li thena mun thum an tho to chun mun khat che chuang tin ani chu ni na taka chun mo ma se tiana chaw dang kal hmang hian 1 in han pai lela 1 minus 3 by 4 equal to LCM pali 4 minus 3 equal to 1 by 4 kaka remaining work alo ni tani remaining work hi ti chuanin kan hre tur chu ta khianin remaining work hi b le c khan kalbo ta ka vain a chau khom dona a chak zong khi kan nei ngai ta ni a chak zong chu thing nei ne yang mo
a chak zong kan nei dan tur chu het a chunga hian hetlai te hian kan soi fe lo kan ngai hei ti hian a plus b plus c lo nei ta ni tro a plus b plus c lo nei ta ni khi bi a plus b plus c atang khianin entianan he mi te hianin a chawi nei du chon b le c pai mei tur ni mo b nei du chon a plus b plus c atang khian a le c pai le me chu hetan a plus b plus c kha he lai hian kan nei to a khi mi total atang khian a kan shet du wain b le c he b le c chu a second line na min pe a khami kha kan pai mi don ni mo ti chon a chau kha lo chuk mai don ni a khi tuna kan ang lawang a zon chu dan tur chu s one day walk s one day walk a ni khatna chu a plus b plus c avai tang khan b le c pai tur mo chu an vai bel khom kan chaw chu ka chu 1/16 khania chu ta tang chuan enge pai tur b le c chu 1/24 mo chu LCM la ka ngai ki bi pai tur chuan mo LCM kan lak chuan somli le paret kha LCM lo nianga chuan som parukin li riat chu juk sema avoi thum chuan snilin li riat chu avoi ni 1/48 alo ni tani 1/48 ki a ni khat chak zong ania chu remaining work kha a a thodon awangin ti chuan remaining work a na zo hun tu chu therefore a will finish the remaining work in tantianga remaining work kha khoyange 1/4 mo khi te khi sem tur ni khamo a chak zong khian a chak zong chu 1/48 in ania chu engting eliang 1/4 kun tir na a kan letanga 48/1 alo nianga le asem thei ta ni palin a chote the palin a vai khat a vai ni days ni som pathia zo thei don ti kha kan lo hu chuak ta ni mo tiang khan kan chok don ani khati china kha zanina kan han cho thei ten ni ta sela de tuna chuanin kan englo lama khan kir le taila screen a khan screen a khan lo kir le to taila ti chuanin khati china khan ya kha pdf in karon pe vek don chewa khabi pdf a karon pek sa chewa hi thadewin in lo lakayanga chon kan soi fian kha dule in lo en non lenga tiang chuanin en lovin en chung khanin in lakayanga en chungin lakain nge ni he tiang zo khen number ri ron thak thleng ma se he hian ti turani ti kha hriat in tum don nia he patopin han tianga ti chuanin en chungai lak in cho thei nu khan en lo ten cho chin turani chu tiang in ti nu chuan question hluite kha in enanga engting e cho dan tur o ti kha in ti chin don nia metric question hui mi te po chu kan ti engani attendance kha ronda belino memo kan lok ngo lo lak mai omem roll number 16 nuwa 32 23 26 23 heng ho hi la om bela kan copy lenga ti chuan heta in report ho chu ka copy zo veka kim tura ka ngaya kha ma se then hi in lo chuak le na sa to mai sia om kim lo na sa mai tinge mani don thin ni le eng pon ni sela zanin la tan chonin du tok le don to photila he lo re le duai to me zanin chu kan ti re de ulek ti la kan ti nema so wa jon thei patopin in lo ziranga in lo practice veang chuan kar le lama kan han zawanga test te pok kan nei zui le khan mai the ni chuan chuanin test thei tur test sangai don thu po thiam turin in lo ti chin in ain lo practice don nia
tin online chung chang a hianin kan soi du chu a thenin chhuna te kan nei a thenin zana te kan nei a I a le lama chuan a rual ti vak hi a thalem lo a boi thak du thina in rual om lo nang khan ti khanin hun rei deuh zawk ti thenan te kan te tin baka a then hianin nu le pa ta kha kan lo phang ve bok sia nu le pa ta kan hmana wangin phone te kha zanai chon om ngei tura kan ngaya tam zokin zana phone kha chu nu le pa te phone kha om tura kan ngaya chu chon zana ti deuh thin ani a chu lo hretai la ekpon isla pdf in nei zel thea in copy ngal zel angain fair note a khan in lo da khom zel ang fair note a chon cholo tur ani note thabik in nenga a chaw chin na chu paper danga in chok thin don ne ati chen kha zanin ka ti thei ni sela I du tok don ang wo le Yes, sir. in the vain mang thau le mang tha vek ko le video point lo thier non le vek don ne Yes, sir. ole lo mo me